Аты жөнүңүз ким сиздин? Оразбай Базарбай. Орозбай Базарбай. Идрис Исаактын немесинде каарман болдуңуз. О мага Не дополик болду эле ошо? киргизбей койгонсузбу? Киргизбей койдуңуз беле? Мен киргизбей койдум. Чакыр программа дейт. Мен кайбы программа дедим. Ошол деп чакыр чыкты. Уруш кеттик. Ана кыз бала экен, кыз алды уят болдум да. Кыз алды болду башка кетмемне бир отур. Ана кыз алды уялып калдым да. Ана кыз ол бир көп сүйлөдү экен, андай мындай дегенди деп калдым. Сиз башына келин эмне деди ал Идрис? Ол Сенге кая dedi. Senge bu evde bu yok dedim. Senge ona dedim. Maşina koyduran yer kayak dedi. Bir profesör gibi, bir hükümet dedim. Ben de kol ali çuvallar papaz, papaz çeşme hükümet çık dedim. Yani uç kere ki ama biz jatkan yerdik. Tatlı, sol tatlı şey tatlı. Andayım dedi. Ben camada gitti andaya. İtte üretip gördün, oktun Kavlanat muna ocakta biri ittey olup yürüp otursa. Жок, бул ит эмес биринчиден. Жок, мен айтта турган ишке бунун башы жетеби жетпейби? Bunun nime gereği var dedi. Açık gelir, nime gereği var ya. Ahranı verdi dese, nime gereği var bunun akıl et. Can çıkıp Biyatta болгон күзөтчү охрана. Келгендер сурап коесуз. nime gereği var dedi. Сизге келди, сиз болгон биякта күзөтчүсүз. Сурайсыз Hadi келгенде. kim gelse kalk dedi, bana çakır ver dedi. Чакырып бересиз. Dejini çakır verem ekan. Dejini sürü şöyle dedi. Базарбай аке, сиз канча болду иштеп аткансыз бул Bir практика? yıl. Бир жыл эме иштейсизби? Ben bir yıl öttü de. Ошол келгендер, ошол жерде күзөтчүсүз. Келгендерди алып, атын сурап, Kayak dedi. анан жанакында көрсөтүп салды баарына. Hı. Эмне болду? Көрүп элдер келип. Андан эмне болду? Sol kana sol var mı sol? Var giyim oldu ama yok öyle de. Solun kana yok dedi. А, отургучуңар жок деп айтты. Hı. Yine Андан кийин, э? yine geldi de. Бес. Койгон турбайбы, э? Yakın koyup. Şu. Tatip gitti. Карыган жоксузбу анан? Эми алда эмоция калдырып койсоңуз. Yalıp kıldım. Yalıp kılıp hoş kalsam özünün sotuna varlar dedi. А, сотко барып, сотко бер дейби. Dedi. Sot. Sotu var dedi. Сотко берген жоксузбу? Ha bergem yok. Атын сурап. Zaman ne oldu eski? Алапан Zaman yok koydu. Андан кийин жаман болдусузбу? Ha kızlarım kapı var. А, үй бүлөңүзбү? Pazar koydu kızım gelip topalanır. Yine diyemdiler. Koy kızım boz. А, милицияга берем деди. Ne başka profesöre bassak özür sotu varlar dedi. Poz da. Bu yakta hoştayım tatlı da. Hoştayım tatlı gitti. Zam diyem. Bir de profesör hoş kazan bu poz da. Allah sakal. Ben bilen tengem. Bir de katta bilen kişine bileyim. Şu. Азыр кандайсың? Yaxşı da. Ишин болуп, Daha sürekli şöyle. Yaxşı da. иштеп атасыз, иш жакшы. İş yaxşı.